Ljudski je pasti u grijeh. Najgori grijeh je ljudski pasti. Koji god možeš da zamisliš grijeh. To je ljudski. Ali je demonski ostati dole i životinski se kao svinja valjati u blatu. Ja sam ikona Božja. Bez obzira na svu tu ljušturu grijeha koja me okružuje, na sve moje životne promašaje, ja sam ikona Božja i Bog je radi mene, radi tebe je Bog došao na zemlju. I daje ti mogućnost da uprkos svim tvojim trenutnim stanjima i promašajima budeš čovjek svet. Nigdje nije zapisano kakav će neko da bude. Kakav ću ja da budem, Nemanja, Janko, Marko. Od nas zavisi. Predamnom je 1000 puteva. 1000 puteva. Kojim ću ja da krenem, od mene zavisi. Naravno, Bog zna kraj svakog puta, pa se i on miješa. Kad vidi da ne ideš pravim putem, onda on dopušta neka iskušenja, navodi pomisli, navodi ljude koji će ti pomoći da riješiš svoje životne probleme. Ali opet sve je na meni. Hoću li ili neću.